Namuhla ticishamlilo betitibhulela lo mlilo ngaphandle kwelusito lwetindiza letinelusiba emhlane njengoba betingeke tikhone kundiza ngenxa yemoya lomatima. Leticishamlilo tisebente busuku nemini solo tizama kulwisana nalilangabi kwaze kwalimala labane babo. Lo mlilo ushiye ucele phasi tindzawo letiningi kufaka ekhatsi nakumabhilidi emlandvo walendzawo kanye netakhiwo tenyuvesi yaseKapa. Umoya lobese untshintsha ngendlela bowusolo ungakhona kubese kuba matima kwadzingeka nekutsi kususwe takhamuti taseVrydehoek. We were very thankful for the firefighters. They've come through our property. They've held it back, and we're out with our lives. This fire started yesterday at UCT. They could see the wind predictions. Last night, no fire protection, no traffic department came here. We pay rates and taxes. These women and children have to evacuate by themselves. It's very scary, of course, you know. But the city, every year they cut into the mountain. There's like a little fire break, so that hopefully will stop it. And then it burns almost every year, so there's not so much fuel in this part. Tindzawo letihlala abantu Ministerial Estate kanye neMountain View netikolo eVrydehoek kudzingeka ukuthi bantu bakhona basuswe lapho. Kuboshwe indvodza leneminyaka lengama-35 ngemva kokutholakala kulendzawo lapho kucubuke khona lo mlilo itolo. Tiphatsimandla tithi inhlangano lecaphe umango ibone emadvodza lama-3 abasa umlilo yaseyibikela betemtsetfo. Sekutholwe umseshi weluphenyo lolubanti kuthola imbangela yalo mlilo. The very tragic incident started earlier this morning on Philip Khosana, and initially the wind was blowing it up into the mountain, and then over time, during the day, the fire got channeled by the wind towards the Rhodes Memorial. That tea room and restaurant there damaged. At this stage, we do not have a full extent or an indication of the full extent of the impact of the fire. We are still continuing to monitor both the fire as well as obviously the buildings on campus that are being affected. Besolo bantfu nabosomabhizinisi labatimele banikela ngemandi nalenye imphahla lebalulekile. IWalma Estate kanye neUpper Estate isabuka ngeliso lelibukhali ukuthi ngabe sikhona yini isidingo sebantu ukuthi basuswe kulendzawo. Bekulindeleke ukuthi umbutho wemasotsha usonzele ume ngemumo kepha kube nekuphazamiseka ngenxa yemoya lonemandla.